akkuma hundaahoo barreeysen dubbadha mee waan namijjaahoo millaa rasuulaarraa rabbi nu haa kaayo salawaata buusaa yooniif na dhageeyse sheenahuuf jiraatta kan barnoota deeyse salaamun aleykum kulliin muslimtoota xiqqaa guddan jenne dhiiraaf dubartoota adii fi gurraachaan feetu diimaa taata rabbitti amante taanaan muslimtoota gosaa waliin fillu nu tokko amantaan waliin nu tokkoomse rabbiin alamtoota islaamummaa baruuf jabeeysi barnoota jaalachuu qofaami hojii si gaafata biddeena faarsaaniif yoom waa nama quubse